King Balen ning magalang, bayong dala ning binuklat keti kapamilatan ning donasyon ning pamilya Luciano ay ni-report ng Patricia Mamangon. Iting makasalisayang Luciano Mansion, King Barangay San Nicolas First, King Magalang, meto nga baleng telakad inyang 1929 ng Don Andres Luciano, ameging alkalde ning Balen. Kilalang kilala yung mansyon, emo kay kayang arkitektura, nune pati mo naman king kultura. Keti lamekwa, reng pilang eksena da reng pelikula, kabilang ing ina, kapatid, anak ning National Artist for Film Lino Broca inyang 1979. At ngeni, maluwala siyang akit ing istruktura kay batyang ibuklat ing parte ning pribadong gabon ning pamilyang Luciano bang magsilbing bayong access road King Balen. Inyang Lunes, November 17, formal niyang tinggap Mayor Malu Paras Lacson, reng land titles, ibat king pamilyang Luciano. King pamanimuna ning dating presidente ning Clark International Airport Corporation ay Jose Victor Chichos Luciano. Ing donasyon, sasakloya, king gabong pitatalakaran dareng pilang maulagang pasilidad King Balen, kabilang na ing magalang sports gym, ating bayong bypass road, king gulot ning mega Magalang Plaza. To the Luciano family, maraming salamat po. Hindi po makukumpleto ang kwento ng pagunlad ng Magalang kung hindi mababanggit ang pangalan ng pamilya po ninyo. Ang lupang kinatatayuan ng ating municipal building, ang sentro ng ating lokal na pamamahala ay donasyon ng mga Luciano family. At ngayon, ipinagpapatuloy ninyo ang napakahalagang legasyang ito with yet another donation, ang mga bagong lote kasama ang access road na naitayo sa loob ng inyong property. Genapan mo naman ning blessing ning bayong bypass road at meto nga bayong garbage truck at ambulansya, iba't kari Pampanga Governor Lilia Nanay Pineda at Senator Lito Lapid. Agpang kang Chichos Luciano, kapag nasa ning karelang pamilyang makasaup, king pa mag-decongest ning trapiko at lakwas pang misulong ing business growth at ekonomiya ning Magalang. Dapat i-turnover tayo king munisipyo, matagamit na niya. Muling malapad dyan dalan Talagang alternate road dyan. Itong manipatan king San Pablo, king Ayala, San Pablo University, pupunta lang yung kabalayanan, pumunta lang banda Mexico Riot, kaya nala dumalan. Dumalan kayong plaza po kayo. So mabawas yung congestion. Pinuri na mo naman niti, ing liderato ng Mayor Lacson, amamye mas marakala oportunidad para king progreso ning Balen. Kaya ikit ko na very progressive la. At saka we have a hardworking mayor, Mayora. So, at saka talaga kakit mo kayo so pupunta ako Magalang aliwan. Aliwana itang sleepy town, of many years ago. making kaya pinanening development. Ako po, Patricia Mamangon para King News Force Pampanga. Balitang tutuking Balen, susuyo.